на сите. Драго ми е што повторно се гледаме овде на оваа фреквенција. Гледам дека сме веќе 27 луѓе. Мене ми припадна таа чест вечер да направам вовед во вечерашнава сесија и со особена чест да го представам вечерашниот гостин, предавач. Значи, тоа е професор Петар Ситар, професор на Филозофски факултет во Марибор, човек кој предава спорт и хуманистика. За да имаме во предвид за каква личност станува збор, ќе се обидам накратко збор два за неговата биографија, барам јас колку што ја познавам. Професорот е некогаш младенски репрезентативец на Југославија, многу перспективен и само лошата среќа го спречи да биде меѓу великаните како што се Крижај, Петровиќ и останатите кои што ги знаеме, барем ние малку повозрасни од помладите овдека во групата. Исто така е долгогодишен член на Демо тимот на Словенија, а од пред неколку години водител на Демо тимот на Црна Гора. Во неговата биографија може да најдеме и податок, и мислам дека тоа ќе го видиме во презентацијата, барем додека се спремаше овдека сесијата, видов еден таков клип. Човекот, професорот работеше во тимот на Ивица Костелич. Сите знаеме кој е Ивица Костелич. И по мене мислам дека има големо влијание, голем импакт во резултатите кои што ги постигна прославениот хрватски ас. Со професорот, нашите контакти како маис со професорот започнуваат од пред неколку години при организација на ваквите семинари во Црна Гора. И имавме чест пред 2 години да го имаме овдека во Маврово, значи да организираме еден ваков семинар со него заедно. Мене посебно ми е драго, или јас имав таа чест со професорот да се дружиме во Пампорово на Интерски конгресот и добри 2 или 3 дена да скиеме интензивно заедно. И тогаш уствари заклучив... Кој ликов што збори? Значи, тога заклучив сето оно што се обидуваше да ни го презентира теоретски, значи практично на терен, што сакаше да ни објасни. Нема да должам многу. Професорот ни се обрати на хрватски, српски, на јазик кој што сите ќе го разбереме без проблем. И му го предавам подиумот на професорот и се надевам дека сите ќе уживаме во неговата презентација како и секогаш. Професоре, повелете. Dejan, hvala. Drago mi je, ne vidim vas, ali čuo sam da vas ima puno. Meni je iznimno drago i velika čast i zahvaljujem Kiri i Vladimiru da smo uspostavili taj kontakt i sad se približujemo onome što je u kontekstu nekakva realizacija tih naših dogovora. Da, uvijek je lijepo nešto čut o sebi, mada i malo neugodno, ali dobro, nismo više, nemamo 5 godina, nekakav životni put je iza nas i tu je sigurno puno svega i svačega, ali u kontekstu skijanja puno nekakvog i sportskog iskustva i iskustva u edukaciji, u neku ruku privilegiranih stavova, moguće i opstojeće ili prošle suradnje sa najboljim svjetskim skijašima i trenerima. Ali isto tako sam nakon završetka svoje skijaške karijere 86. da više od 30 godina uložio u edukaciju skijaša, tako učitelja kao pomoć nekakva u kontekstu tih timova i najboljih svjetskih skijaša.
nakupilo se puno toga, ja vjerujem da ćemo u tom dobrom satu vremena, vjerujem da nas niko neće kažnjavati, tako ćemo malo biti duži, te stvari posložiti na način koji sam ja razmišljala da bi bile najkvalitetnije. Ja nažalost nemam previše snimaka, uvijek mi je jako drago biti sa vama na terenu. Zašto? Jer se ja još dan danas jako volim skijati i ono što govorim, što je Dejan rekao, ako sam dobro polovio, ja uživam u tom svom radu sa učiteljima, sa kolegama, sa skijašima, da mogu pokazati, da mogu voditi nekakav razgovor na skijanju i na skijalištu. Znate kako? Sa skijanjem. Ja se jako volim skijati, moje grupe rijetko su stajale, to su i neki vidjeli koji su bili na seminaru na Žabljaku. Ali dobro, evo, ja sam pripremio tri stvari. Za početak ćemo napraviti i možda za kraj obnoviti. Ne znam koliko vas je imalo prilike ove godine spuštati se po stazama. Mogu reći da u Sloveniji je dosta lijepo, imamo puno snijega, ali neka ograničenja među opštinama, tako da se skijališta baš ne mogu svi još, kako da kažem, dolaziti na njih. U Mariboru imamo sreću, ja sam u Mariboru, jer je Pohor je tu pokraj mene, ja živim ispod brda, tako da idem svaki dan pješice na skijanje do žičare, tako da je to privilegij. Evo, da ne dužim, za zagrijavanje, pošto vjerujem da nije bilo mogućnosti, nama bi jedna vrhunska skijašica Lindsey Vonn pokazala na neki način savremeno, suvremeno skijanje. Ja upravo iz te širine nisam želio dati nekakav naslov današnjim temama koje inače predajem, nego sam napisao samo na onom pripremljenom materijalu skijanje 2020 plus. Znači možemo i puno toga dodatno reći. Ja sad vjerujem da vi to svi lijepo vidite. Lindsey nam je malo prošla pa ćemo je vratiti. Znači to je veleslalom. Već na početku bih vas molio da obratite pažnju u kontekstu toga. To su carving skije ili skije koje imaju izraziti stranski luk koji nam pomože uglavnom u drugom dijelu zavoja. Tako su skije bile napravljene, ali sada pogledamo jednu vrhunsku skijašicu kako se ona nosi sa time, pa onda u još jednom snimku usporeno uz jednu moju tako predavanje i pričanje. Evo. Samo ne gledam share, čini mi se. Molim? Ne vidi se, ne šeruje se screen. Aha, gledaj. Ok, ja se ispričavam. Je problem, to se redovno meni događa. Ali da, ja vas imam tu. Čekaj, trebam onda doći na ekran. Aha, evo, sad ćemo to brzo riješiti. Super, samo i onaj video optimize dole. Ne, aha. Ne, gledaj, ja ću otići. Gdje je sad Lindsey? A tu nemam Lindsey. Ili može screen desktop share, pa onda nađete negdje, da li bitno onaj video optimize dole da ide. Ne, onda ću ovako napraviti, ću iz tog PowerPointa, sad se vidi. Sad je ok, super, sad se vidi PowerPoint. Ali ćemo potražiti, sad ima isto Lindsey ovdje, samo ne znam da li je spremna, da, mislim da je. Je se to sve lijepo vidi? Da, sad ide ok. Ok. Super. Evo Lindsey, ali sad ja, aha, ok. Evo, uživamo. Lindsey Vonn je bila vrhunska skijašica u prošlom razdoblju, all-rounder skijašica, posebno je bila snažna u tim jako u brzim disciplinama. Ovako, iz prve skijela je lijepo, što se odmah tu vidi. Evo sad ćemo si to, ako smo se malo zagrijali, usporiti, a ja ću tu malo zaustavljati da nađemo neke sekvence.
Ulazak u zavoje. Ne? Mi ćemo kasnije prolaziti sve te stvari. Znači, geometrija, ako se i sami sad malo ulazite u neke svoje te povratne informacije o početku tog carvinga, puno se govorilo, sad skije znaju sve, trebaš samo koljena prebaciti, nema više kretanja gore dole, samo koljena i skije te voze, kao po toboganu. Ne? A da, možda da, ali gdje? Ne? Na nekim blagim naklonima sigurno je to ok, ali sad skijaši, tu je dosta strmo, to je snimljeno u Seldenu, na treningu, gdje se ta padina ne vidi. Skijaš treba, da bi ostao na putu, već sad možda malo ubrzavamo, ali preskačemo, ali svejedno, trenutak je pravi. Skijanje se može usporediti sa vožnjom automobila po cesti ili po putu. Znači, šta nam je cilj? Da uvijek u zavoju, ne, na cesti ostajemo gdje? Na cesti, na putu. Da ne odletimo na travnjak ili negdje, ako smo prebrzi. Sa istim se problemima suočava skijaš u skijanju. Mada on nema toliko definirane ceste, odnosno skijaši koji se takmiče, znači takmičari imaju stazu, ali ostali skijaši skijaju po skijalištu, pa im ta odnos, ako nešto slučajno nije išlo u tom kontekstu da bi ostali na svom putu, ne predstavlja nekakav problem. Ne? Znači, oni uglavnom se to posle padne linije dogodi da otklizavaju jer skijaju uglavnom prebrzo i nemaju to skijaško znanje i psihofizičke mogućnosti da bi izdržali taj pritisak u zatvaranju zavoja i onda ih snage pobjeđivaju i onda se to osjetio kako ono do nekud. Pa sad ako se nađu dva takva koje nemaju nekakvo predvidljivo skijanje i kontrolu, onda ni kaciga ne pomaže. Evo, to je Lindsay, da se opet vratimo na skijanje. Ona je imala carving skije. Vide se i potanije tu na tom dijelu sad gdje ona kasnije ulazi prema zavoju. Sigurno vidite isto kao ja, a to je da nema onog traga kao onih čistih tragova geometrije i rubnika, nego vidi se ovako otklizano nekakve te linije, pritisci koji su posljedica čega. Ona je završila jedan zavoj i sad ulazi sa energijom u drugi, rasteretira je i to rasterećenje iskorištava za okretanje skije ispod sebe. Znači, ona neće napraviti tu cijeli carving zavoj, nego će, odnosno skija je već prebacila da su iznad kolca u ravnoj liniji, u padnoj liniji, onda će to još malo produžiti i onda će tek tu negdje u visini kolca napraviti šta? Gurnut koljena napred sa visokim bokovima, lijepo opteretiti skije i kad današnje skije dobivaju sve što sam opisao, znači dobar položaj tijela, pritisak i kvalitetan rad sa koljenima i ovako ih svrnemo na rubnike, onda nas skije, ja volim reći ovako, uvuku ili povedu u zavoj. I onda ta zavjesa koja će sad biti dosta velika i visoka, kad se traži pozicija iz kojeg ćemo početi iskorištavati geometriju, to ćete lijepo vidjeti u primjeru. Taj zavoj ćemo je spustiti ili ne. Tu je zavjesa nezamislivo velika. Ko radi takav velike zavjese? Skijaši na vodi, posebno ako su na monoskiju, oni se tako jako upiraju u vodu i kad rade tu promjenu, onda ide velika zavjesa, ali onda ona jako brzo nestane. Zašto? Jer je prestala upirane. Napravljena je bila promjena smjera i onda su to čiste linije, čisti izlaski iz zavoja. Ako će mi uspjeti to sad zaustaviti, da vidimo taj prelazak kod Lindsay. Evo, zavjesa je nestala, mali je još trak ostao iza nje. I zašto nestaje? Jer je sad pritisak skija na snijeg samo preko čistih rubnika. Znači, skije se kreću kao voz po tirovima u novi zavoj. Evo, pa je spustimo. Pa je opet zaustavimo. Malo mi je pobjegla. Ćemo je u tom zavesu.
Ne? Vidite, okretanje, ona traži, pomiče skije ispod sebe, preko padne linije, ne? Ona se lijepo ukliže, traži dobar položaj i čisti izlasci iz zavoja. Dok je to potrebno, a to je na strmini, samo se na taj način može napraviti jedna vrlo jednostavna stvar. Skijaši, natjecatelji imaju, odnosno takmičari imaju taj radijus skija, sad momci već više od 30 metara u veleslalomu, mislim da cure imaju 27. Šta to znači? Da bi oni mogli napraviti korektan zavoj od početka do kraja, oni bi trebali imati prostora u radiju 27 metara. Pošto je staza postavljena u kraćim tim distancama, odnosno razmacima, oni trebaju nešto drugačije napraviti. Jer ako bi bili na geometriji, onda bi prolazili pored vrata, ne bi ih uspjeli poloviti. I zato imaju privilegij. Isto kao mi na cesti, o tome ću još malo kasnije pričati, na cesti kad dolazimo prebrzo u zavoj, ovinek, kako se to kod vas kaže, zavoj, mi imamo dvije mogućnosti. Tu su kočnice, znači da kočimo, ili da iz četvrte ubacimo u treću ili kako god. Znači da smanjimo brzinu i pripremimo se. Znači kočnice i promjena brzine na niži stepen je u skijanju vrtjenje skija i traženje boljeg zatvaranja zavoja kad to mi želimo napraviti. Znači ona točno zna sad gdje je ulazak, već glavom gleda u sljedeća vrata i onda odlučuje iz kojeg će položaja napraviti tu promjenu. Kad nije više tako strmo, vidimo da se ona sve više približava iskorištavanju geometrije od početka i u samom krajnjem dijelu nema više onog okretanja, uklizanja kako god, nego se drži pritisak. To je jako dobar položaj. Vidi se koliko su skije od nje, znači ona se može fino upirati u skije i samim tim položajem vršiti iznimno veliki pritisak, posebno na donju skiju. Evo, toliko za zagrijavanje, da nam neće linci ostati na stazi. Ćemo je spustiti prema cilju. Vidjeli ste sve manje zavjese, znači nema potrebe za traženje druge linije. Ona vozi u 5. ili 6. brzini bez kočenja. Zavoji su toliko široki i put je takav da se to može na taj način napraviti. Ok. Evo, linci smo spustili. Sad ćemo doći do našeg glavnog dijela predavanja gdje sam zamislio da sad, kad je fokus bio malo manji, Kire, vidite ovo? Sad smo mi još kod linzi. Još kod linci, onda trebam ponoviti. Znači, idem na stop share, ne? Da. Da, i onda, ok, ja se ispričavam svima, evo. Ne, nema problema. Posle tog predavanja bit ću majstor. To je to? Da, dobro smo sada. O, super. Evo, zaboravio vam, smučanje, skijanje, da i malo vježbamo. Ovako, vjerujem da vam se linci ovako ta nekakav stvar, da smo malo došli u dublje vode, u skijanju, da vam je ispalo ok, da smo malo svi mentalno se i malo sami odskijali, da bi mogli sad jedno 20 minuta fokusa napraviti na te neke stvari koje su zapisane. Ja ću još nešto, žao mi je da nema, Kire zna, ja volim pričati sa publikom ili slušateljima i tako dalje, nažalost mogućnosti sad nema. Evo, možete se i sami pročitati, znači okolina se promijenila, nekad smo imali one duge skije, ja kao
klinac, koliko, 14 godina, za veleslalom 2,10, ona sulica ravna, duga, za spust 2,23. Sa onim skijama smo se samo ovako uklizali i tražili kod padne linije, odnosno kod završetka zavoja, neki jaki pritisak kao da bi skočili na odskočnu dasku i tražili nekakav odraz. Znači sve kratko skija u biti nije pomagala, pa se skijaško znanje toliko više, odnosno bilo je skijaško znanje toliko više na površini i odmah se vidjelo ko su dobri skijaši i tako dalje. Znači njihova korektna upotreba u današnjoj edukaciji u školama skijanja važna je stvar. Na početku, to je bilo 2000. godine, možda godinu ranije, bilo je dilema, došle su te kratke skije, nažalost, po meni, ja ću to isto jer imam privilegij, mogu malo osobno neke stvari predstavljati. Demonstratori i učitelji prebrzo su uzeli krajnu mogućnost. Kad si išao u jednu sportsku trgovinu, bilo je skija ovoliko, a demonstratori su rekli ne, mi ćemo skijati samo tu, ove kratke ispod brade i ovako, s njima je puno lakše, skije sve znaju. Šta se dogodilo? Dogodilo se to da je bilo svega previše, prerano i prebrzo. Idemo po redu, previše. Čega previše? Da, previše pomoći skijašu sa skijama kakve su bile, ali skočit ću brzo, odnosno preskočit ću na jednu jako važnu stvar. Kad kupite mašinu za pranje veša, ruplja, kako se tako vas kaže, dobite šta uz to? Upute za upotrebu. Je li tako, Kire? Da. Upute se dobio. Jeste dobili kad ste kupili skije upute za upotrebu? Nažalost ne. Ja sam bio u tom razdoblju dosta blizu Elanu i tako dalje. Vidjeli smo na terenu da je dosta neugodno ako to ljudi počinju sami od klasičnog skijaškog znanja kojeg su imali na onim dugim skijama, na sulicama, upotrebljavati ili primjenjivati na ovim drugačijim skijama. Zašto? Mi smo nekad skijali ovako, to ću brzo ovako si pripremiti. Ako su to skije i položaj tijela ovako, kad smo išli u padinu, položaj tijela ostave gdje natrag i mi smo radili promjene smjera sa zadnjim krajnjim dijelovima skije. Jer je težište bilo od traga i mi smo u tom položaju mijenjali smjer od traga. Ove skije žele da su pritisci na njima na vrhu, jer zato su skije u tom prvom dijelu raširene. A šta to znači za položaj tijela? Da ga trebamo popratiti. Kad se spuštamo po naklonu, položaj tijela, znači bokovi su ovdje. Zašto? Da možemo vršiti pritisak gdje? U vrhove skija. To je jako važno. Zašto? Da bi nam skije, ono što smo vidjeli prije kod Vonzi, kod Lindsey Vonzi, koje je ime, skraćenica za Lindsey Vonzi. Ovako, da bi skija nam pomogla, mi je trebamo tu opteretiti, ona je tu šira i kad je svrnemo na rubnike, onda se ona još više i ljepše zareže u snijeg i ona nas ovako povuče u zavor. Ako toga nema, ako su ostali skijaši i ostaju traga, šta to znači? Oni ostaju traga i pritisak vrše u repove skija. A i repovi, odnosno zadnji dijelovi skija su rašireni. Kad ih mi pritišćemo u snijeg, oni se zarežu i ne daju nam micat. Onda nas skija negdje vozi, a mi smo izgubili sve. Nemamo više ništa za napraviti, odnosno čak obrnuto. U tom dijelu i zbog tog načina skijanja koji je bio pogrešan, napravilo se jako puno povreda koljena. Jer skije su bile limitirane, one su se urezale, težište je bilo od traga
skijaš je htio napraviti promjenu sa koljenima i došlo je do tih velikih poremećaja, odnosno razlike da bi tijelo popratilo zavoj, tijelo se je susrelo zbog lošeg položaja sa prevelikim pritiscima i ti pritisci su se završili gdje? U koljenu i oni su si sami potrgali vezove u koljenima zbog lošeg položaja. Posebno je to bilo izrazito u jednom razdoblju kad su vrhunski skijaši primjenjivali te skije. Sjećate se prije, sad više toga nema, oni su se dosta lijepo adaptirali, ali prije je bilo toga puno kad ste vidjeli da je neki slalomaš izletio iz staze, jer ga je geometrija od traga izbacila. Znači to je to. U školi skijanja, znači premalo edukacije, šta je dobar položaj, šta je korektan položaj, na koji način, gdje i kako. Blagi naklon je bio osnova za sve. Ne? Onda su neki mislili, pa da, skije sve znaju, idemo mi ovako. Da, na blagom naklonu nije bilo teško, ali onda je bilo i sve u školi prebrzo, a i skijanje samo po sebi bilo je prebrzo. I kad se sve radilo u limiti kontrole, onda smo skijanje na pasivan način iskorištavanja geometrije, ne, jer se reklo trebate biti malo niže, pa samo prebacivati koljena, pa skije sve znaju. Da, ako je blagi naklon, to je i dan danas super, jer uživamo u tim transformacijama u zavojima. Čiste su linije iza nas i tako dalje. Ali kad se dođe na malo veću padinu, strminu, onda ulazimo u probleme koji završavaju da se put preko padne linije produljava, znači razduži se, mi dobivamo brzinu, sve više imamo problema u onom zavoju gdje smo pričali kod Linci da je stala na skije, da bi zatvorila zavoj, ali ona je to lijepo pripremila i mogla napraviti kako je ona htjela. U takvom skijanju kad ti ulaziš u zavoj na malo većoj padini, samo pomoću geometrije i onda prolaziš padnu liniju u biti u tom položaju ravno i tek onda želiš zatvoriti zavoje, trebaš biti vrhunski skijaš, da možeš pritiske koncentrirati na mjestu gdje je to posebno. Ako tog znanja nema, šta napraviš? Ideš u novi zavoj. Šta ćeš se zabavljati tom velikom promjenom koja bi ti dala šta? Priliku za smanjenje brzine i dinamike skijanja. Ideš u sljedeći zavoj, pa još u sljedeći, znači počinješ skijati prebrzo i onda čekaš šta? Ravni dio terena da bi mogao sve opet malo uzeti si pod kontrolu. Dobro, ajmo dalje, jer ako ćemo ovako, nećemo doći nigdje. Samo da ponovim, za koga su bile skije napravljene, sigurno ne za takmičare. Bio sam involviran u taj razvoj, imao sam sreću da sam 1997. bio u ekipi koja je išla u Japan na svjetski interski kongres predstavljati. Znači bio je sa mnom konstruktor tih skija, Juri Franko, ali ne naš poznati skijaš iz Sarajeva i moj kolega skijaš, nego osoba koja se isto piše, koji je bio konstruktor tih skija zajedno sa Pavelom Škoficom. On je predstavio to na interski kongresu, odnosno ISIA kongresu u Japanu. Na teoretskom dijelu, znači predavanje, bilo je dvojbe ko je izmislio prvi carving i tako dalje. Mislim da je to bilo prvo predavanje na nekakvom zvaničnom skijaškom stručnom okupljanju. Moj je bio zadatak da sve ono što je bilo ispričano na predavanju realiziram u praksi, ali tad su bile skije još dugačke 2 metra i bilo se sa njima, šta mislite šta? Najteže zaustaviti. Skija je bila kao klizaljka. Ako ste imali prilike klizati se, onda kad se želiš na klizaljkama, na ledu, zaustaviti, napraviti taj brekaž, trebaš rasteretiti, staviti klizaljke popreko i zaustaviti se. Na skijama to je i dan danas za puno skijaša misija nemoguće, o tome i nešto kasnije. Znači, skije su bile napravljene kao kompenzacija skijaškog znanja. Pričali smo prije koljena, rad koljena. U tom vremenu samo su Steinmark i Križaj to znali napraviti da je izgledalo kao da imaju pomoć geometrije. Bili su psihofizičko vrhunsko pripremljeni i
imali su tehničkog znanja i sposobnosti. Ne? Ali skija je taj prostor rekreativnom skijanju prelijepo popunila, ali sa napomenom na blagom naklonu i maloj brzini. Da bi mogli skijaši rekreativni osjetiti taj čisti izlazak iz zavoja, to je bio cilj. Znači, ne cijeli zavoj geometrija, jer se zna da skijanje nije spuštanje po toboganu, ne? Jer treba voditi računa o kontroli brzine, a to se nije dogodilo na korektan način. Ali skije su bile napravljene, ali nije bilo onih uputa kako i to, i mislim da smo tu puno toga griješili zadnjih, posljednjih, skoro već 20 godina. Da, to je bila dilema na početku. Šta mislite? Šta se radilo? Previše se učilo iskorištavati geometriju skija. I to ne u onom ključnom dijelu nakon padne linije u zatvaranju zavoja, nego na početku. Smijali su se onima, ne znaš, ti uvijek nešto tu još muvaš ovako, i sad je fokus bio kako ti ulaziš u zavoj. Slažem se, i u tome se treba izvježbati, ali puno je kvalitetnije razmišljati od početka kako će nam skija pomagati u tom ključnom dijelu zavoja. Jer ulazak u zavoj je značajan, ali puno manje nego izlazak iz zavoja. Jer na ulasku u zavoj mi možemo korigirati brzinu da bi nam bilo lakše na kraju, ali na kraju izlazak iz zavoja je ona ključna stvar. Želimo ostati na svom putu, želimo skijati predvidljivo. Za koga? Za sebe i za one koji skijaju oko nas. Da oni znaju, da nas osjete gdje ćemo, ne, i kako, ali dobro. Znači, to je to. Bilo je puno premalo tog učenja skijanja, bilo je puno više učenja kako iskorištavati geometriju, da bi što je mogli brže napraviti samo čiste promjene. Na skijalištu u Mavrovu su jedne lijepe staze odmah kad se izađe iz sedežnice i blagi su nakloni ako ostajemo gore na onoj lijepoj planini. Tamo se može skijati samo na način maksimalnog iskorištavanja geometrije skija. Ja nisam protiv toga, ali ako smo u edukaciji skijaša, onda trebamo, kao kad polažemo, odnosno u školi vožnje auta, u autoškoli, trebamo naučiti sve. Kako se zaustavlja, kako se parkira, kako se da bi mogli tek kad to usvojimo sa instruktorom otići gdje? Na cestu i voziti se po prometnoj cesti i ovako, sami znate kako je to bilo adrenalinsko. Joj, prvi put, gdje ćemo? Na cestu? Joj, pa kako? Pa ne znam još dovoljno, pa ne znam ono. Ne, zbog toga imaju oni dobro svoj program kontrole i sprava da nas mogu korigirati. U skijanju, nažalost, učitelj ne može skijati sa nama i nama pomoć, on nas može na početku maksimizirati u toj edukaciji i nekakvoj uvježbanosti tih temeljnih suština skijaškog znanja. Malo za relaksaciju. Da li je danas naučiti skijati se teže ili lakše nego prije? Pa možda da date to kao, ne znam, kao pitanje, pa neko ko će da odgovori. Mislim, nije ovdje sasvim limitirano da se neko uključi. Evo, ja dajem primjer da se može uključiti. Apsolutno, gledaj, nisam ni to htio. Hvala ipak da si se tako ovako javio, ali po meni, ne? Jer imam privilegiju da mogu svoju nekakvu istinu ovako vama nuditi. Šta znači skijaško znanje? To je najprije se treba pitati šta je skijanje. Da, skijanje je za meni i od uvijek je bilo kontrola brzine i ritma. Ako si u tome uspješan,
onda si siguran za sebe i za okolinu. Ako nemaš jedno od ta dva ili nijednog, onda su problemi. Onda ni kaciga ne pomaže. Ni tebi, ni okolini. Zašto? Jer je nekad skijanje bilo jednostavnije, ali je sama kreacija skije dozvoljavala puno više nekakvih manevarskih sposobnosti na različite načine. Skija sa izraženom geometrijom, pričali smo prije, možda i malo predugo, o tom lošem položaju, previše natrag, pa opterećenje zadnjih dijelova skija i probleme. Znači, ta osjetljivost trebamo tu osjetljivost dosta lijepo poslagati na početku kad opskrbujemo novog skijaša za skijanje. A kakva je ta opskrba? Sigurno da smo na korektnom terenu, znači da je to blago i da ga napominjemo na taj dobar položaj i sigurno na početku ono što se po meni radi puno premalo, ali doći ćemo i do toga, ali sad da iskoristim priliku, znači ta pokretljivost koja je uvijek bila jako značajna, gore, dole, zašto? Da mogu rasteretiti i sa skijama napraviti ono što je nužno. Ako samo iskorištavamo geometriju, možemo biti u malo nižem položaju i iskorištavati teren jer nema nikog ispred nas, lijevo, desno i tako dalje. Ali kad nismo sami, onda ulazimo i u skijanje u situaciju, neko padne ispred nas. Halo, šta ćemo ga povoziti, jer ne znamo. Kao da smo na toboganu, pa da, tu su moje špure, evo, sorry, ne znam. Ne? Onda će tražiti takvi skijaši svoje koga? Učitelje. Halo, pa ti si mi rekao da znam skijati. Da znaš na blagom naklonu stavljati koljena, lijevo, desno i skijete vode. A sve ostalo dolazi. Znači, po meni je naučiti skijati danas korektno teže u kontekstu onog što sam pričao. Znači da je to sigurno i da je to predvidljivo. Da neću tražiti svog učitelja koji mi je rekao da znam plivat, a ja sam se skoro utopio. Da dam jednu ovakvu primjedbu. Da, puno se premalo polagalo pažnje. Sad idemo tu na treći taj sklop. Bilo je puno premalo pažnje i animacije u kontekstu tih osnova, da se one stvarno osvoje ili usvoje. Ne samo dizanje posle padanja i tako dalje, ima puno nekih finih vježbica koje opskrbuju početnika da on sve više postaje šta? Samopouzdan, da zna da kad će početi sa klizanjem po terenu, po padnoj liniji, da neće gledat lijevo desno gdje će ga te skije nositi, nego da će on znati u plužnom položaju klino, zatvoriti koljena, iskorištavati rubnike za kočenje, jer je to prilika. U paralelnom položaju, nažalost, te kočnice više nemamo. Ne? Da bi se zaustavili, odnosno smanjivali brzinu, onda se treba iskorištavati na način kojeg nam je Lindsay demonstrirala. I drugog je bilo previše, samo ću ponoviti. Zašto? Jer je taj prvi dio, znači početi se skijati na skijama sa izrazitom geometrijom lakši. Skijete ljepše ovako povedu. One motoričke sposobne osobe jako to brzo vide i onda ih skija, vidim, skijam, a sad kako ću se zaustaviti, to je već drugi problem. Ne? Ali taj ulazak u skijanje je, mislim da najbolje protumačiti na način kao vožnja po tom toboganu. Znači spuštanje po nekom dijelu gdje nema kočnice, nema ničeg, samo ne znaš kako ćete izbaciti. Na toboganu je to voda, pa nema štete. Ne? A u skijanju, takav način skijanja je limitiran jer ne skijamo sami, a i uvijek na kraju, ako staza ne završava blagom padinom, onda su problemi kako ću se zaustaviti. Znači, sigurno je bilo u tom previše toga pasivnog učenja, iskorištavanja geometrije, kako nam može to pomoći i taj gol koji se postigao da su bili tragovi za tebe od početka do kraja. To je lijepo,
ali krajnji gol u skijanju nije to. Krajnji gol je da, mislim, cilj da se možemo na taj način skijati sigurno. Ponovit ću, za sebe i druge. Evo, malo ću se spustiti. O tome smo nešto rekli. Ja se nadam da se slažete. Ako ste svi vozači, onda su to neke korelacije koje sam ispričao nužne. Znači kontrola na cesti, motor, ubacivanje u nižu, predstavu je mogućnost zaustavljanja i kočnica. U skijanju svega toga nemamo. Kad skijemo paralelno, jedina nam je stvar ostala, to je lijepo okretanje skije, smanjivanje brzine, a za predvidljivo zatvaranje zavoja, okretanje skija do padne linije, preko padne linije i onda iz tog dijela lijepo izvući zavoj. No. Pogodio. Dobro, sad se, mislim, ubrzavamo, ono, malo sam prije toga što je napisano, evo. To je to. Ne? Znači, sve što radimo, kao kod auta na cesti ili putu, prije zavoja sve što želimo. U zavoju ili to nikako, jer time samo još dodatno, a to vidimo gdje je na skliskoj cesti i tako dalje, ako kočimo na snijegu usred zavoja, odletimo. Znači sve je dozvoljeno i tu ću ovako se kratko vrijeme, ali jedna je stvar oko vožnje automobila. Tko su najbolji vozači? Najbolji vozači su, jer vas ne osjećam ni čujem, najbolji vozači su ne piloti Formule 1, ne Lewis Hamilton, vozači relija. Zašto? Oni vladaju automobilom. Teško je gledat te snimke. Ovako, ne znaš gdje će ga odnijeti. Publika, svi su u deliriju, gledaju, onda ih nekad pokupe i ovako, ružno, ali tamo, i šta rade ti vozači? Oni manipuliraju sa autom. Ja ne znam. Ja sam na cesti čisti karvingaš. Čisti. Svaki zavoj od početka do kraja carving. Jer ne znam auta ovako spustiti u uklizavanje ili driftanje ili tu stvar. Ne znam. U skijanju mislim da to radim dobro. A na cesti to ne znam. Ali na cesti zbog toga jer to ne znam, skijam kako? Skijam u korektnoj kontroli brzine koja je za mene tu, za neke druge tu, za treće tu. Ne? Ali treba se u toj okolini osjećati dobro, a koja nam je povratna informacija da se mogu osjećati dobro, da mi je sve predvidljivo i da imam skijaškog znanja da mogu u svakom trenutku napraviti sve što je nužno. Da izbjegnem svoje nekakvo nekontrolirano skijanje ili da se na taj način nekakve perfekcije u toj kontroli mogu izmaći ili kako god. Ne? Vrtenje, klizanje, uklizanje, na slovenskom je vrtenje, vrtenje, a klizanje je drsenje. Ne? Znači nije zaustavljanje, nego je okretanje skije, kire, ja mislim da je to klizanje. Ovako se ukližem u zavoj, nježno, skije su rasterećene. Može otklizavanje, ne znam, evo ako se služati drugi. Kiro, gdje dolazi otklizavanje? Ne, terminološki. Otklizavanje je tamo gdje nas često pobjeđuje i dešava se zbog toga jer su pritisci na nas bili preveliki. Ja nisam to izdržao, nemam znanje ili bilo sve prebrzo, nekontrolirano i onda nam skija iz položaja kad sam želio iskorištavati rubnike, ne mogu, pa popustim koljena, pa opet tražim, pa opet tražim, pa opet tražim, dok ne završim. Da razbacujem svo tu silu i pritisak, pa tek onda nakon nekako se izvučem iz svog zavoja. Znači treba okrenuti stvari. Najteže u skijanju
opet idem prebrzo, ali sad je situacija, najteže u skijanju je iz tog vrtinja, uklizanja, doći na rubnike. I to je tako lijepo demonstrirala Lindsay, ako se sjećate, zavisa je bila visoka, ona je uklizala, ona je klizala po snijegu, ali to je bilo kao da lebdi ono. I onda kad je željela iskorištavati geometriju, onda je ta zavisa nestala, i onda su ju skije samo uvukli. Taj prelazak je ključan za početnike i za vrhunske skijaše, za jedne na Maurovom gore, na onim žičarama ravnim, blagim, a za vrhunske skijaše u Seldenu na onoj strmini. Za jedne je dinamika 10, kod drugih je dinamika 100, brzina, agresija, pritisci, ali za jedne i druge je ista stvar, da ne dođe do otklizavanja, jer otklizavanje događa se uglavnom posle padne linije, je loše. Je povratna informacija da nešto nismo napravili kako bi trebali. Ako dajemo usporedbu sa vožnjom automobila, izletili smo s ceste ili puta. Svako otklizavanje, izletili smo. Nismo završili tamo gdje smo predvidjeli i željeli. I zbog toga je, mislim, to volim često ovako. Evo, sad ćemo brzo. Kontrola brzine kao temelj sigurno vožnje. Apsolutno, apsolutno. Za mene 100, Kire za tebe 130, za nekog 200 ako ima takva kola, ne znam. Ali trebamo se u toj vožnji osjećati komfortno, dobro, za sebe i za druge. Traži adrenalin u nedefiniranoj situaciji, u nepredvidljivoj situaciji, kad ne znaš šta će se dogoditi. To je kao da bi išao preticati auto prije sebe u zavoju, a ne znaš hoće neko doći ili neće. Ili ono što je bila ta ruska ruleta kad su si stavljali pištolj pa nisu znali da li je metak ili nije. Ja u tome ne uživam, a neki to rade i danas. Ne znam koji ima adrenalin, ali ja ću taj adrenalin prištediti za neki drugi život. Evo. Da, sve to nije lako, sigurno. Ne? Ali odgovor kako to raditi? Vrlo jednostavno. Smanjiti brzinu. Smanjiti brzinu. Nema druge. Na koji način? Bilo koji. Samo smanjiti brzinu. I onda se sve stavlja na svoje. Onda opet ja svjesno nešto radim koliko imam znanja, iskustva i kakve su prilike. I vrhunski skijaši su limitirani čemu? Kad je loše vrijeme, kad su vidljivost i tako dalje, oni se ne skijaju tako kao što se normalno skijaju, nego su malo suzdržani jer su svjesni toga da je njihova vizualizacija i sve, mada bi mogli skijati vezanih očiju, limitirana. Ne? A oni bolji se i u tim teškim uvjetima mogu skijati kako znaju. I zato je bila privilegija moja kad sam radio puno sa Kostelićima. Slovenski skijaši, kad sam bio s njima, onda kad je bilo magli tvrdo, danas nije dobro, nećemo. Ostali su momci u restoranu, ja sam išao okolo pogledati kakve su prilike, rekao sam da, nije lako, ali ajmo. Ma ne, treneri, može se neko povrediti, kao da je skijanje sport u dvorani. Kostelići, Ante Kostelić ujutro pogleda kroz prozor, magla, kiša, susničnica, to. Ajmo, tu još nismo dobri. To su uvjeti za nas. Mi ćemo se u tim uvjetima sa vlastitim uloškom doći na ti, bit će nam ok, a tu ćemo imati prednost pred ostalima. I Ivica i Janica to su prečesto napravili. Ako se sjećate, mijenjali su se pravila da je prvi posle prve vožnje startao kao 30. Ivica je to često radio u slalomu, ali za njega loša staza ili ne znam kakve isprike slovenskih skijaša nije se moglo, staza je bila premekana, loša je bila vidljivost. Za njih toga nije bilo. Oni su znali sve. Ok. Sad, za takmičarsko skijanje, skijat sporije je tako. To je to što nas prati već taj cijeli razgovor. Širenje spektra skijaškog znanja na svim nivoima i u osnovnim oblicima. Kad izvježbamo nešto u klinu,
ajmo dodati neke stvari da bi se uvježbali ne u samo onoj klasičnoj formi, dati neke zadatke, staviti neke stvari na snijeg, znači gdje oni složiti im stazu već na tom dijelu, da se trebaju prilagoditi, jer skijanje je jedna velika stvar, posebno takmičarsko, da je svaka staza je samo takva kakva je, neponovljiva. I treneri kad naprave novu stazu, opet je sasvim drugačiji. Možda su to razdalje i tako dalje među kolcima iste, ali izazov vrhunskog skijaša je takmičara da je spreman. Da je spreman na sve. Meni je jako žao, jer kad je došao carving, sa njim su došli i treneri koji nemaju dubine razumijevanja, empatije do tog sporta. Ako je u sportu još uvijek važi više, snažnije i brže, to je bilo pravilo za Kosteliće, da je spremao Ivicu i Janicu na to. Oni su znali sve. Neki treneri postavljaju stazu u šabloni. Kad se to počelo raditi, imali su metar, jer su bile limite da se može, na primjer, slalom postavljati od 9 do 15 metara razdalja među vratima. Onda kad sam letio, to je bilo za vrijeme svjetskog prvenstva, mislim da 2015. 16. u St. Moricu, slučajno smo se našli na aerodromu u Cirihu i sjedio sam poleg uz Anto i rekao je, gledaj Pero, šta nam se događa? I imao je GPS izris te postave slaloma na svjetskom kupu. Znate, odnosno na svjetskom prvenstvu, znate kakvi su bili razmaci među vratima? Po pravilima su od 9 do 16, a razmaci su bili na 56 vratima od 9,5 do 10 metara. Znači isto šablona, kao da su skijaši iskorištavanje geometrije ko roboti. Ne? Znači, gdje je tu kreacija zavoja, gdje je tu? I Ante je onda još imao prilike da je zbog uspješnosti Ivice postavljao staze. I šta je napravio? Onda je on u Atabadi na veleslalomu postavio stazu u limitama koje su dogovorene, ali pretjerao je, jer u pravilima ne piše koliko može biti staza postavljena lijevo-desno. Govori se samo o broju vratiju na visinsku razliku. A on je to postavljao ovako. I kad su najbolji ulazili u cilj, sjećam se Ligetija, možete i pogledati taj snimak, Altabadija, ne znam, 2012. nešto tako. Oni su se držali za glavu. Šta je bilo to sada? Koja staza? Gdje je sljedeći zavoj? Pa gdje je? Tako dalje. Ali onaj koji je bio prvi po prvoj vožnji imao je sekundu bolje vrijeme od drugog, a drugi sekundu ispred trećeg. Tako da je 10. bio već 4 sekunde od traga. Šta to govori? Da su imali bolji privilegiju pokazati svoj višak znanja u teškim okolištima. I to je fil rouge. Ako djeca pišu test iz matematike i svi pišu 5, nije valjani test, jer je bio prelak. Ako pišu svi 1, onda je bio pretežak. Treba profesor točno znati koliko je naučio svoj razred, da bi bilo onih 3-4 koji bi pisali 5, 10 onih koji će 4, najviše ili nešto onih koji 3 i tu i tamo za kojeg bi bilo to još ipak preteško. To je to. A takve staze se više ne postavljaju. I zato se čudim kome? Ne trenerima, oni su takvi, skijašima, da ne kažu halo, ma daj. Pa nisam ja sportaš zato da bi dum. To je Ante Kostelić ovako pokaziva svima. Ok, idemo dalje. Znači, širenje spektra skijaškog znanja, vratit ćemo se na to. Ne? Skijati po različitim terenima, preparacijama snijega. Slovenci su uvijek rekli kako je bilo pripremno razdoblje, ove godine super. A šta je bilo super? Imali smo puno lijepog vremena, tvrde staze, super smo trenirali. Halo? A kojim se sportom bavite?
Skijanjem, da. A magla, mekan snijeg, novi snijeg, druga kiša, šta to? To nije u kontekstu sporta. Da li se je nekad se otkaže koja utrka, ali ja sam htio napomenuti, znači taj spektar skijaškog znanja i za vrhunske skijaše je jako osjetljiva stvar, a kamoli za one koji ih učimo skijati. Znači kad nauče na nekim finim terenima, ajmo sad malo u duboki snijeg koji je predvidljiv, da malo osjetimo što je ona realnost skijanja. Ne? Da i u magli se može, mada se ne vidi, ali se može. Ali šta ćemo napraviti skijat? Ćemo malo sporije. Skijaške formacije su ovako. Ne? Jedan iza drugog, ili u pratnji, ili u sjeni, ili u kontri. Već u klinu se može to lijepo raditi. Zašto? Da je za onog kojeg je od traga teže ili lakše? Teže. I to je to. Ja se trebam prilagoditi partneru koji skija ispred mene. Da smo isto. Imam pripremljene neke snimake, pa ću kasnije, da neću sad sa tim šeranjem nešto opet poremetiti. Ključna stvar. Odgovor, nisam dobro čuo, da uvijek skijaš. Uvijek. Ne? Skije su u podređenom položaju. Neću napraviti grešku i reći kako to ide u životu među polovima i tako dalje. Ali dobro. Znači, zna se ko je ko. Trebamo dati skijama odmah do znanja da smo mi oni koji odlučujemo. A u školi skijanja to je bilo dosta ovako. Ne, skije, sve znaju, samo koljena, idemo. I onda je teško mijenjati stvari i reći, sad ću ja preuzeti komandu, a skijem, da, ne možeš više. Mi smo dominantne, idemo, jurimo, dok se negdje ili ne zaletimo ili kako god. Znači, ta dominacija je jako važna stvar. Manevarska sposobnost, je to dobro? Manevarska sposobnost, znači šta ja mogu napraviti. Reliv voznike, oni imaju tu strašnu sposobnost, vožnje auta, ne? Je kao ključna za siguran način skijanja. Ja trebam biti naoružan, neću reći koji vojnik, ali trebam sve znati. I tek onda kad sve znam, mogu si priuštiti da malo probam i skijam malo brže nego sam ikad, ili da me neko koji vodi, sad su staze, ne znam kakve su, crvene, pa one, pa crne, ne? Ajde idem probati na crno jedno, da vidim kako mi stvari stoje. Da, i to je put, ne? Znači, sam naklon je jako važna stvar u konstataciji, povratne informacije, koliko sam stvarno dobar. Ali uvijek na blagom naklonu, na malo strmijem ili na strmini, odjednom kontrola brzine. Ako to radim, onda je sve ok. Ako te kontrole nemam, onda se trebam usavršavati, ali na način koji smo već par puta prošli, to je uklizanje, rotacija skija, zatvaranje zavoja pomoću geometrije. Vrlo jednostavno pitanje. Sposobnost zaustavljanja. Jako složena stvar. Ne? Ako bi bili zajedno na snijegu sad, dobili bi zadatak. Ne? Na malom naklonu, u maloj brzini, svi se znamo zaustaviti. Trebamo rasteretiti, staviti skije popreko i zaustaviti se. Bez. Ne? Lijepo, cak, zarezan. A u većoj brzini, na većem naklonu, na tvrdoj stazi, kom si, kom sam. Znači možemo opet vidjeti i otvarati prostor kojeg svjesno popunjavamo. Da bi to bilo kvalitetnije. Ne? U kontekstu toga skijamo, pa se treba nekom ili nekog izbjeći. Ne? Samo je to, vertikalno rasteretiti skije, uzeti skiji, onu dominaciju koju ona želi, da nas ona vodi, je moguće samo sa vertikalnom pokretnošću i radom koljena. Jako važna stvar. Dobro, to je jedna stvar, povezivanje likova škole skijanja u osmišljene kreativne cjeline. Znači, kad mi osvojimo jedan lik, ne, onda je lijepo da počinjemo odmah raditi vožnje u tom liku. Zašto? Jedna je lijepa stvar taj luk koji ima taj nekakav zavoj u klinu, pa onda neko duže prečenje u tom
paralelnom položaju sjedne na drugu stranu, gdje ima mjesta i za šta, da malo mislim šta se sa mnom događa, da se pripremim za sljedeći zavoj. Onda se može fino skratiti taj razmak, pa da idem samo u navezivanje tih lukova i tako dalje. Znači, ne treba vama to. I u svim oblicima skijanja, kad je to paralelno, kad je to ovako, malo više zatvoreni zavoji, pa plitki, pa prelazak iz jednih u druge. Ali što je moguće više, ne jedan zavoj pa 2 zavoja, nego 10 zavoja. Dati ljudima prilike da se mogu malo ovako osjetiti, malo ulaziti u te likove koje im nudimo u skijanju, znači u tim skijaškim vožnjama. Da, trebamo znati šta želimo naučiti, gdje ide taj crveni put. Po meni je jako važno da sa informacijama o geometriji skija počnemo gdje? Odmah, na početku, u klinu, kad radimo prvu promjenu, kad prelazimo padnu liniju, kad završavamo zavoj, kad je dojenje skija u položaju tog nekakvog kosog spusta, zbog položaja koji je takav, ne zbog rada koljena, jer to ne znaju, ali kad prebacuju težinu na vanjsku skiju, oni je toliko opterete i skija je ovako zbog položaja koljena već na rupniku, da nas samo dobro stajanje na toj skiji može u klinu lijepo izvući ili uvući u zatvaranje zavoja. Zašto ne? Gdje se već tu osjećaju oni tragovi, a tragovi znači šta? Korektnu pomoć ili suport skija. Jer ta geometrija je danas, odnosno bila napravljena na taj način. I onda nas to prati kroz cijelu školu skijanja. Do krajnje forme nekakvog aktualnog skijanja na velikoj padini, gdje je sve isto. Cilj je na kraju zavoja biti na geometriji skijanja. Napravite čiste, fine izlaske iz zavoja. Kako doći do toga, ovisno od skijaškog znanja i posebno od mogućnosti kako si brzinu možemo priuštiti. Nažalost, vrhunski takmičari nisu u tome dovoljno opskrbljeni i njima se, pogledajte kad ćete gledati sljedeću utrku za svjetski kup, jer one se prenose, koliko ima tu grubog klizanja ili pravljena tih promjena u dijelu zavoja gdje bi trebali to napraviti čisto. Vraćam se na Lindsey Vonn. Čisto, u svakom zavoju. Skijaju previše na snagu. Treneri im ne daju osjetiti taj prostor da bi maksimizirali iskorištavanje skije. Uglavnom zbog problema jer nespremni dolaze u taj glavni trenutak. Kire, mogu ja malo produžiti? Ili ste već pospanili? Ne, što se meni tiče je ok, sad je 8 i 8. Može, ako ćete... Ok je, super. Ok. Znači, evo sad ćemo brzo, jer smo već sve to prešli. Znači, završavanje zavoja isključivo sa pomoću geometrije skija i konstantnoj kontroli brzine. To je jedna stvar koja je u Cermatu, kad smo počeli skijati, kad sam počeo 2007. raditi sa Ivicom, onda je bio carving, svi su carving, tamo su 2 žičare i kad skijaju za zagrijavanje, svi najbolji skijaši u tom prostoru među 2 žičare, oni su se uglavnom da ne bi, jer znaju da ih svi gledaju, bili su na geometriji od početka do kraja, samo su karvali. Kad su imali slalom skije, oni su bili na pola tog terena, mada nije bio previše zahtjevan, već u dinamici veleslalom skijanja i radio veleslalom skijanja. Znači, bila im je, ne znam, nekako se osjećali kao sad, ako ne uspiješ biti od početka do kraja na geometriji, da to nije ok. I onda sam ja došao sa Ivicom, a mi smo se skijali ovako. I oni svi gledaju, šta je sad ovo? Da, ja sam želio osvijestiti skijaško znanje. Znači, osjetiti da takmičaru priliku da on nakon kosog spusta sa vertikalnim kretanjem dođe u maksimalnu rotaciju do padne linije, preko padne linije, pa onda na kraju, već skoro kad je bio u kosom spustu, napravi taj lijepi pritisak sa koljenima i dolazi na rubnike. I pusti ski da ga povede u taj zadnji dio. Onda smo to počeli povećavati, onda je bilo sve manje, pa sve
ranije, dok nismo došli do istog načina skijanja. Ali Ivica je imao program da može korektno vršiti kontrolu brzine i predvidljivog skijanja na način koji je to prije pokazivala Lindsay. Da, prelazak skija iz okretanja i klizanja na iskorištavanje geometrije predstavlja ono Mount Everest skijaškog znanja. Za sve. To je isto teško za početnika, rekreativnog skijaša i vrhunskog takmičara. Jedni u dinamici koju možemo ovrednotiti, ovako reći, na 10, neki na 100. Isto je važno. Ne? I to je onda prava stvar. Znači da nema zavaja sa otklizavanjem, nego sa uklizanjem, vrtenjem skija, predvidljivo i korektno iskorištavanje geometrije koja nam se nudi. Ne? Nekad je nije bilo, pa je to trebalo raditi drugačije. To je teško, uvijek više osjećaja je u velikoj korelaciji sa skijaškim znanjem. Ne? I ako bi to željeli usavršavati, trebamo uglavnom skijati malo sporije nego mi normalno skijamo, da bi mogli više osjetiti to naše skijanje. Ne? Da smo uvijek u zelenom, da nismo u crvenom, kad ne znamo šta će se dogoditi. Evo, malo požurimo. U fazi učenja skijanja pododariti značaj i nužnost vertikalna kretanja, gore-dole, već smo bili prije, tu se mi nešto ponovilo, znači zaustavljanje, biti spreman na brze promjene, gdje trebam rasteretiti i nešto napraviti sa skijama. Ako sam na njima i sve iskorištavam i da me one voze, u tom sam polju limitiran. I zbog takvog načina skijanja došle su kacige. Kire zna, to je pitanje uvijek bilo na žabljaku. Zašto su kacige? Ne? Zašto? Po meni, zato, jer su rekli, jer je odgovor često bio takav, da zbog onih, da ako se neko slučajno zaleti u mene, da sam ja spreman. Ne? Spreman, na šta? Na sudar, ono, halo. Onda znamo kako su zaštićeni ti igrači američkog nogometa. Ne? Oni sve su nekim, ovakvi su, krupni su, jer su svi zaštićeni. No nećemo mi biti na skijanju takvi. Zašto? Piše mi tako da kaciga je jedna od boljih stvari koja se dogodila skijanju u toj tranziciji. Ali više bih volio da ljudi više investiraju u svoje skijaško znanje nego u kacigu. Ali kaciga je tu je, takva je, ja nažalost je ne upotrebljam, možda ću se tu trebat mijenjati, ali ipak zašto ne? Zato kad me neko pita, sa svojim primjerom želim malo provocirati okolinu na način razmišljanja. Ako se ja pitam zašto nosim kacigu, ako se ja nečeg bojim da bi se meni nešto dogodilo jer ja skijam kako ja želim skijati, onda je bolje uložiti u skijaško znanje i skijati predvidljivo da znam da se meni neće ništa dogoditi. Uvijek se nešto događa. A uz to ide na tom sporednom tiru da skijamo u okolini koja nema previše skijaškog znanja, posebno ako su to neka ruralna područja gdje dolaze oni lokalci koji nikad nisu bili u školi, pa oni samo šibaj i je to ta protekcija. Ali vjerujte mi, kad se to dogodi na takav način, onda ni kaciga ne pomože. Ja sam bio na previše seminarima gdje su stručnjaci govorili da je baš kaciga bila kriva, da je došlo do loma tilnika i tako dalje. Ali neka, kaciga je tu, mislim da je ok. Ali samo sa napomenom koliko je ko bio spreman, jer kad nekome kažete ne, kaciga je obavezna, halo, ko se može skijati? Tko želi? Ako je to bazen i ako nemaju ljudi dna, onda neka plivaju i oni koji ne znaju. A ja ću paziti da me neće neko poloviti pa skočiti pa da ću otići s njim na pot. A u skijanju svi mogu kupiti skijašku kartu. I onda zbog te okoline koja je nepredvidljiva dolazi do tih stvari koje su se sad opteretili skijanje sa tom opremom. Ako su to takmičari, to je neka druga priča.
Oni su tamo da bi bili što brže, oni traže limit, oni su reli vozači, oni traže sve da bi mogli biti brži. A u privatnom skijanju, ovako po terenu, halo. Ne? Zašto? Investiraju u školu skijanja i tu je naša prilika koju ne koristimo dovoljno u edukaciji tih ljudi. Nekakav filoruš, učenje skijanja bez otklizavanja koje nas je pratilo od početka. I mislim da sam još... Malo samo bi tu ja terminološki, znaš, jer ne znam, evo kod nas, evo u snowboardingu mi koristimo za poševno drsenje koso otklizavanje. I tu imamo onaj problem koji je vjerovatno nas doveo do nesporazuma. Šta bi značilo otklizavanje? Ne znam, samo terminologija. Da, Kire, gledaj. Jer jezična je tu igra. Mi nismo tu, kod nas to nije naš domaći zadatak baš kako treba završen. Mi nismo baš odradili našu makedonsku terminologiju do kraja. I ne držimo se do toga. Ok, gledaj, samo vrlo jednostavno, već sam se toga malo prije našao u tome, znači ja ukližem u zavoj, znači nakon zavoja, pogledat ćemo još na kraju linzi jednom, kad ja napravim zavoj, veliki imam pritisak, to je kao, ništa nismo govorili, trampolin. Ako se ja fino upiram u skije, dobivam energiju, skija se savija i ona mi daje. Ako ja to mogu uzeti visoki bok, onda ja to uzmem i idemo u novi zavoj. I sad tu procjenjujem, kao na MotoGP, mogu odmah položiti, treba malo zakočiti, treba ono, drugo, treće, ne? Gledate MotoGP sigurno. I sad onda ja imam tu mogućnost da u tom rasterećenom položaju vrtim skije i ukližem se u zavoj. Znači to drsenje, uklizavanje je do momenta kad ja odlučim i dam gas na motoru, sad ću ja napraviti promjenu, a to je u skijanju prebaciti kolina, iz uklizanja kolina prebaciti i iskorištavati geometriju. I ako u tom drugom dijelu, kad na nas djeluju veliki pritisci centrifugalne snage, kad radimo promjenu, mi nismo uspješni i trebamo popuštati, onda je to otklizavanje. Znači, klizanje je do padne linije, otklizavanje je izlazak iz padne linije. Kad na nas djeluju pritisci, onda ako mi ne uspijemo, onda otkližemo, a ukližemo se u prvom dijelu. Hvala. Nema šta. Ovo smo već prije, ali ajmo to upotrebiti na način da li je Stenmark trebao znati više nego Žan Kranjec, da ostaje malo kod naših. Ili Ivica Kostelić koji je još bio tu u doba kad je taj Karvin bio. Ne? To je pitanje do svih. Do sve. Razmislite o tome. Odgovor dolazi, kako bi rekli, posle reklama. Ne, po meni trebaju danas skijaši biti puno više opskrbljeni sa puno više nekih detalja u kontekstu primjenjivanja te nove okoline koji se trebaju često puno više podrediti nego su to nekad imali priliku skijaši jer im skija skoro da ništa nije davala ili pomagala. Nešto je, ali ne, bio je taj odnos puno jednostavniji. Skijaš je radio sve što je on želio. Skija ga nije skoro u ničemu limitirala. A danas treba znati kakav imaš motor u MotoGP-u, šta ti on nudi, na koji način možeš nešto napraviti. A u skijanju treba se sa tom geometrijom od početka u malim brzinama, na blagim naklonima igrati da bi došao do nekakve kreacije koja je u limiti velikih pritiska i velikih padina i sve više tvrdih staza, strašna stvar. Ne? I sad ćemo se vratiti, jer vidim da smo već to razdužili. Jedno imam stvar koju volim uvijek pokazati, znači sad se trebam maknuti s toga, ali tako Kire? Onda idem na, znači, mogu stop share? Ili? Da, stop share. Stop share, to sam prije. Zoom share, idem na ovaj moj PowerPoint. Idem, ok, Linzi koja već čeka neko vreme, pa onda Ivica i time ćemo završiti.
Evo još jednom linci. Samo opet treba screen share, da ne zaboravim. I može onaj switch dole video optimize. Čekaj. Ne, samo malo, pa da, znači, share screen i ovo treba naznačiti i onda ovo, ne? To? Dobro, ćemo je vratiti tu na početak. Evo, uživajte. Znači, traži, ukliže se u zavoj. Samo vrti skije, traži najveći pritisak, stavlja skije. Tu je zavjesa najveća i zavjesa nestaje i samo je geometrija izvuče iz zavoja. To je ono o čemu pričam čisto uvijek u svim elementima škole skijanja, u svim likovima, uvijek na taj način završiti zavoje, bez otklizavanja, da su tragovi uvijek na kraju. Veliki pritisak, malo se je nagnula unutra, malo je otklizala donja skija, vidi se da je zavjesa malo ovako proširena i izlazak. Trampolin je to, znači energija iz prijašnjeg zavoja i sad manipulira. Ja sam često rekao Ivici, sad si kao prima balerina, ona bijela halinica na prstima u baletu, ne, i čeka i odlučuje, ona lagana je, nema opterećenja, vidi se, ništa se ne događa, kao da bi je stavili ovako na snijeg. I sad počinje ona definicija zavoja koju ona osjeća, ne. Kako je brzo napravila pomak iz tog položaja preko padne linije i čeka da će doći do kolca, maksimalno zarezanje u zavoj, zbog toga u Sloveniji ta zarezna tehnika ili carving i sve nestaje kao ono raketa, ulaziš u novi zavoj. Evo, da prištedimo još minutu za Ivicu. Dobro, linci, evo ovako, sad ću napraviti sve da neće biti greške. Isto linci, ali nećemo, ne, sorry, trebam se, vidite to, ne vidite, ne? Evo, Petar ponovi vajo, evo, share, ovako, ovo uvijek zaboravljam, sad je dobro, ne? Da, super je, sad se vidi. Da, linci je, ali sad samo da nađem Ivicu i mene. Kod tog snimka bilo je rijetkih prilika, a znate ko je tu sa nama? Ko je ova osoba? To je Janica. Koja je bila... Janica snima, pa Ivica je u sivi. Snimateljica Janica. Da, a Ivica je u sivi i žuta kaciga, a to ste vi ispred, jel da? Ja sam mislila da se to iz aviona vidi. Pa dobro, moram samo malo, ja to znam, ja sam to gledao već desetak puta. Ali malo za širi auditoriju mora da najavimo. Da, to je formacija, znači Ivica je pod pritiskom mog skijanja, ali onda smo se lijepe naloge promijenili, znači ili iza mene ili neke vježbe, 3 kratka pa 1 duži zavoj. Uživajte u tome, a ja ću onda vidjeti da malo zaustavim, da se vidi. To su bila 3 zavoja na strani, ne? 1, 2, 3, pa dužica, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ovako lijepo. Može se super gledati. I ono što je najvažnije da takav način skijanja vidjet ćete na kraju što ostavlja kod skijaša. Sad je Janica malo prebrzo stala. Idemo u tu našu posljednju formaciju i time završavamo. Ja ću zaustaviti u par puta, pa ćete pogledati već na početku, u prvom zavoju vidi se da je njegov štap i tako dalje, da smo dosta slični, ali Ivica me je stvarno znao kopirati i onda smo radili vježbu da smo se ovako okretali, da sam bio ja napred, pa je on došao napred i ovako smo bili. Evo.
Odite sjesti na ubod štapa, ne? Evo, skoro da se me ne vidi napred. Dobro, Ivica ipak malo ga ima više od mene, ali skoro da se ne vidi. Ali to je privilegija koga? Ono koji je otraga, da te može copy-paste. Ne? Znači, treba se prilagoditi i uzimati tvoj ritam skijanja, tvoju mekoću, tvoju dinamiku i figuru. Znači, dosta kompleksna stvar. Ne? Ko jedan? Onda ga prelaziš sa druge strane. Jeste vidjeli što je pokazao Janici? Ovo i osmijeh. I to je to. Ja vam želim puno takvih načina skijanja, uživanja u skijanju. Imamo privilegij da se bavimo sportom koji nam u predivnoj okolini i prirodi najviše puta ovako kulisu napravi, ali nekad je i drugačije. Ima mraza, vjetra, snijega, ali kad snježi, to je naša prava okolina. Jer samo se još možemo skijati po snijegu, mada oni skijaški topovi mogu već puno toga i napraviti na drugi način. Ja bih se, Kira, još jednom zahvalio svima. Evo, to bi bilo sve od mene. Hvala puno. Obično bi usledio veliki aplauz, ali evo, dajemo zahvalnosti i mi sa naše strane. Drago nam je bilo. Hvala. Ne znam, ako neko ima neko pitanje, nešto da hoće da... Ako ne znam, ako imate želju ili ako imate još koji minut, da iskoristimo vaše prisustvo, da neko nešto... Ja imam koliko vi želite. Evo ovdje Vladimir Vlakinski podiže ruku, pa ako može, izvoli Vladimira. Evo, dobro večer. Moje ime, profesore Sitar, puno vam hvala za ovo predavanje. Stvarno mi je glava u momentu puna informacije, novih informacija o skijanju. Stvarno sam se trudio da pažljivije slušam i zapamtim što više od ovih vaših predavanja i nadam se da će moje pitanje, da ću dobro da formulišem. Htio bih da pitam, recimo ovako skijači koji nemaju neki takmičarski background ili koji su proveli puno vremena na planinu i imaju tehniku skijanja, međutim nemaju takvu izrazitu tehniku kao što imaju recimo takmičari. I to usavršavanje sa carving skijanjem pretpostavljam da ide malo teže jer radimo sami sa sobom i radimo to što gledamo iz raznih videa, slušamo predavanja i tako to, ali nemamo mogućnosti da radimo to sa nekim koji će nam pokazati da li radimo dobro ili ne i da li to što radimo je to što osjećamo u momentu da radimo, da primjenjujemo, recimo pričam više o tehnici za carving, je dobro ili ne. Tako da htio bih da vas pitam da li imate neki savjet za to, kako recimo evo kod mene u mom slučaju kad pokušavam da usavršim moju carving tehniku, kad idem suviše sporo, onda ne mogu da uradim do kraja zavoja jer skije prirodno zastaju, ali kad idem malo brže onda imam otklizavanje, tako da puno je teško da se odredi pravi ritam, pravu brzinu i da ti neko plus to kaže da si dobro radio ili nisi dobro radio. Tako da imate neki savjet za to? Vladimir, hvala na pitanju. Malo je posloženo sve ovako na način da ako bi imao ono čarobni štapić, ja bih ti ga odmah dao. A nažalost ga nemam. Ne? Lijepo si sam ispričao i to mi je drago da razmišljaš o skijanju, a ne samo da razmišljaš, da možeš i prenijeti
verbalno osjećaje koji su jako, jako važni u fazi učenja. Znači, ti osjećaš da nešto nije ok. To je već jako duboka okolina o kojoj se možemo kasnije puno kvalitetnije razgovarati. Jer ja sam radio sa vrhunskim takmičarima koji nisu znali ništa ispričati kako su odskijali. Zašto? Jer su ih treneri koji su pratili te vožnje uglavnom kroz stazu uvijek nagovarali. To nije dobro, ono nije dobro, tralala. Obrnuta bi trebala biti komunikacija. I to bi mogli, Kire, nudim ovako i u kontekstu edukacije u području skijanja ili snowboarda. Ne? Uvijek smo učitelji u toj poziciji kad neko odskija do nas, odmah mi nije bilo dobro to, nije bilo to. Ne? Trebamo kome dati reći, dozvoli da nam nešto nudi, ono koji je odskijao. Kad dolazi takmičar posle jedne vožnje opet na start, treba on ispričati svoje osjećaje treneru, a trener se na te njegove osjećaje nadopuni na takav ili drugačiji način. Da, super, ovaj gornji dio je bio stvarno u redu, onda pričaš da ti je dole bilo teško i to nisam vidio. Možda imaš osjećaj, ali izgledalo je ok, i tako dalje, i tako dalje. Ne? Vladimire, kod tebe, ako možemo ovako, znači veliki je stepen tada već znaš šta nije u redu. Ako se geometrija skija iskorištava u maloj brzini, onda dolaziš ovako mi je na prvo došlo, ja sam bio jako dobar prijatelj sa pokojnim Borisom Strelom. Boris Strel je bio doba križaja i tako dalje, naš veleslalomaš. Nas dva smo uvijek volili na onim sulicama skijati se jako sporo, ali kad se skija jako sporo i želi se skijati kvalitetno, to je najteže. Puno teže biti u propisnoj brzini. Znači, odgovor na prvi dio pitanja je ipak malo brže, ne presporo, jer onda se sve dosta teško posloži, jer treba biti figura skijaša optimalna, bez pomoći vanjskih snaga sa kojima skijaš manipulira, da nađeš svoj položaj, upiranje i tako dalje. Kad je brzina mala i kad nema dovoljno skijaškog znanja, lijepo se ispričao, dolaziš u probleme. Ne? I onda je još bio taj drugi dio, kad skijaš brzo, onda teško zatvaraš zavoje i ostaješ na geometriji. Je li to? Ne? Znači, tu se treba lijepo povezivati, nadgraditi. Kao kad se radi kuća, trebamo dobro investirati u temelje kuće, da bi mogli napraviti prvi sprat, pa drugi, pa treći. Sad zavisno kakvu kuću želimo. Sad su moderne one atrijske, da nema stepenica, pa je to, mislim, priča koja je prošlost. Ali uglavnom tako, moj savjet, dobar teren, ako imaš problema u zatvaranju zavoja, vršiti one prve vježbe kad se kreće s jedne na drugu stranu, da tu geometriju, posebno dopadne linije, pa onda preko poloviš, u Sloveniji kažemo pahljače, to je ono gdje se žene ovako, kad im je vruće. Znači najprije blagi spust, odnosno blago prečenje, kosi spust, pa onda sve veći sa sve većom brzinom i da lijepo izvršiš i da se skija izvuče do kraja. Mislim, ima puno tih nekih stvari, ako bi bili na snijegu bilo bi lakše, ali evo, ako sam mogao nešto pomoći. Hvala puno. Puno mi ovo znači i sigurno da ću to da prvi moment kad budem na snegu da ću da iskoristim. Ali Vladimire, nešto te molim i sve vas. Jel vidite Ivicu kako se smije? Molim lijepo, nemojte previše sami sebi stavljati neke stvari, jer ovo vam još trebam ispričati. Ja sam skijao sa puno sportaša, ne skijaša, sa skijaša da, sa svima, ali sportaša. Jedna tenisačica u Sloveniji, Katarina Srebotnik, bila je u jedno 5-6 godina natrag, bila je jedno vrijeme u dublovima, čak je osvojila Wimbledon i Paris i tako dalje, u parovima. Ne? To su dobro. I mi se idemo skijati tu na Pohorje i ona se skija, halo, noge ovako, kao da voze
najveći taj tovornjak, znači teretna kola, ono stvarno ružno, ne? Ali kad se zaustavlja, ona se smije više nego Ivica. I sad me pita kako je bilo. A moj odgovor je jednostavno, super. Svako uzme za sebe i nađe u toj nekakvoj kreaciji spuštanja po brdu, jer imamo samo 2 zavoja, nemamo ih više, lijevi i desni. I tako, vrlo je jednostavno skijanje. Ja bih volio da, dobro, usavršavanje je uvijek lijepa stvar. Igrat klavir uvijek samo s jednim prstom, halo. Ali sad kad ste se malo polovili i već vam je kreacija, skijate sa 3 prste, 5, ja znam vrhunske skijače koji imaju svjetski kup, a skijaju samo s jednom rukom. Slovenci, lijepo vreme, tvrde staze i to je to. Ako toga nema, nismo uspješni. Znači, to je jedna staza. Tu onda dosta je Kostelić, magla, mekana staza i još neke druge stvari. Dobro, ви благодарам. Можете да ги поставувате прашањата ако сакате и на македонски, ако имате таква бариера, ќе ги преведеме, не е проблем. Гледам дека Лазар дига рака, ако може. Можеме уште некоја минута, професоре? Или можеме још кој минут? Ајде. Лазар, повели. Здраво свима, здраво професоре. Здраво. Ја имам 2 ствари. Прво, велика захвалност за све ово што сте нам испричали вечерас. Јас сам гледал, не знам, 1000 милиона можда видеа на интернету, свата видеа пате од едну ствар, холистички приод. Увек они величају еден или други екстрем. Тако да јас сам нечу да улазим у неке негацију карвингски, напротив, меѓутим, кад год сам пробао да то доведем до некоја екстремност, након 3-4 вијугања, рецимо, добиеш такву силу, такву енергију да више не контролишеш ти себе, него скија контролише. Као да си неки аксесори, као неки додатак ские, а не си за уживање. Тако да, пуно захвалности за тај холистички приод кој истовремено врши глорификацију карвинга, али и оне остале ствари комбинираnog стила и рекреацију уживање на природа и скијаме, јер cilj je to. Druga stvar je da imam još verovatno 1000 pitanja za vas, ali ovo neka bude neki predizvik. Neka bude izazov za našu asocijaciju, za kad uvjeti budu bolji, da nam dođete u Makedoniju ili mi u Sloveniji, da razmenimo više stvari na terenu. Apsolutno. Ja sam od nekad bio veliki pristaš, posebno ja sam bio zaljubljenik u Popovu Šapku kroz moje takmičarsko skijanje. Nekad se vršio tamo evropski kup, ali bilo je to u proljeće gdje je Šapka najljepša. I jedno od mojih sigurno ljepših skijanja bilo je na Popovoj Šapki. Ne tu u tom glavnom terenu, nego ovako s desne strane. Skiro smo već pričali, ne znam kako se tamo zove teren, ali od traga da smo došli do tog doma, dobro, mislim fenomenalno, nešto što se može i sad događa turnim skijašima, da. I Kire zna da još imamo tu puno mjesta i prostora da se češće nađemo kad se ta korona i sve to smiri u vašoj okolini. Vrlo ću rado uvijek dolaziti, a biti tamo iskorišten, jer to je ipak privilegija osjetiti tu stvar, da možeš nekom pomoći i tako dalje. Hvala na pitanje. Wow. Благодарам, Лазар. Минатата година беше наш гостин Петар Цитар во Маврово. Зборуваме за шапка. На шапка во моментот има неколку туроператори кои возат cat skiing, значи на Церипашина и позади, во целата таа колина и по другите врвори. Така да тоа останува да го направиме, Петар, кога ќе дојдете следниот пат. Да, супер. Веќе се хвалиме. Деки, да, Дејан? Да. Сакав. Јас ја отвори вечерашната сесија, па некако мене ми доаѓа природно да ја затворам на некој начин.
Професоре, Da. evo, do sad sam vas, možda imao sam čast 5 ili 6 puta slušati vaša predavanja, ali evo, 7. put pa bar pola predavanja je bilo nešto novo za mene. Evo, uspjeli ste to da ulovite meni lično ovako. Ili si slabo slušao? Ne, naprotiv, ja sam jako dobar slušatelj. Dobar deo onog što ste pričali, kako se izvodi carving zavoj sa svemu ovome, meni je jako dobro poznato jer sam imao tu čast priliku da sa vama zajedno skijemo na Pamporovu dobrih 2 dana i baš to praktično osjetim. I mislim da tačno znam sve ovo što ste pričali, da od početka do kraja svaki detalj zavoja tačno znam kako treba to odraditi. Ono što hoću posebno da potenciram i za svi ostali koji su sad uključeni, ono što na svaku tačku vaše prezentacije koju ste objašnjavali, svaka tačka je bila je reč bezbednost. Znači, tako je, znači mi celo vreme pričamo za bezbednost. Celo vreme moramo kontrolirati brzinu, opet je to radi bezbednost. I nama kao budućim ski instruktorima je odgovornost da ljude naučimo bezbednim skijenjem. Apsolutno. Tako da, evo, to ću ovako posebno potencirati od ovog vašeg večerašnjeg vašu prezentaciju, da svi malo više moramo razmisliti o tome, jer svi smo na skije, brzina, kacega je dobra, kako što ste rekli, ali u neke slučajeve ona ne pomaže sprečiti tragične posljedice. Ako, Kire, nema neko drugi pitanje, ja vam se zahvaljujem i uistinu očekujem vas što prije da dođete kod nas kad uvjeti budu dozvolili to, da se opet družimo i da osvežimo znanje. Dejan, hvala. Evo, da, prilika je bila ta, samo možda malo da se nadopunim, da će biti još čistije. Ne? Govorimo o predvidljivom i bezbednom skijenju, znači sigurnom skijenju. Predvidljivo znači da ja točno znam šta će se dogoditi. I ja odlučivam u svemu. Znači, trebam dobiti znanje za manipulaciju skija koji je korektan, koji mi to omogućava. I onda je treći nivo, ispod je uvijek svakome kao povratna informacija na kakav način ili na koji način mogu završavati zavoje, promjene. Ako uspijevam to uvijek sa pomoću geometrije skija koja je bila upravo za taj način napravljena, onda je to već veliki cilj koji sam postigao, jer to znači da sam sve ono što je preduvjet da bi to mogao napraviti korektno. Znači, kontrolirana brzina, sposobnost manipulacije sa skijama, okretanje i tako dalje. A može biti sve bez toga. Može biti samo carving. Mogu juriti po terenu jer imam tako debelo ili toliko puno skijaškog znanja da si mogu to priuštiti. Ali ako se uz takvo jurenje lagano dolazi sve više otklizavanja i sve više povećavanja brzine, onda je to ovako. Onda bi trebali biti na tereni, na skijalištima ljudi koji bi rekli, evo, žuti karton. Ako još jednom vidim, crveni, hvala lijepo, tamo je škola skijanja, dođite do Kire, nek vas on malo uputi u te stvari i onda bi imali prilike mi stvarno raditi nešto korektno na snijegu, ali ne u kontekstu restrikcije, nego ljudima pomagati, da bi oni više uživali. Jer mislim da nisu svi oni koji traže adrenalin, a adrenalin, onaj lošiji, upravo se događa na taj način. Nesvjesne kontrole nekih čudnih situacija, skoro sam ga udario i to im je ono, nekakva doza ili kako je bilo strašno, ajmo još jedno. Ne? Nije to to. Znači, kontrola je uvijek lijepa i poučna stvar, posebno u sportovima gdje smo ipak u nekakvom prirodnom okruženju i trebamo voditi računa i poštivati to što se oko nas događa i biti involvirani u taj nivo da je vlastita kreacija veliki privilegij i
popunjavati se na način da te počinju zavoji zadovoljavati. To je to. Ja nikad ne mogu prestati skijati, odnosno zadnja vožnja i zadnji zavoj, uvijek mi je ono, joj, pa možda bi mogli još. Ne? Ali opet dolazi sljedeći dan, pa ostaje smijeh na licu, jer znaš da ćeš moći to ponoviti, itd. Ništa, hvala i vama, da neću dužiti. Sve dobro, Kire, Vladimir i svi koji ste pomogli da smo se danas našli. Dejan, veliki pozdrav iz Maribora. Trudimo se da nas korona previše ne lockdownuje, ali evo, vidjet ćemo šta će se događati. I veselim se sljedećeg susreta, a posebno susreta na Šari ili kod vas na Maurovu ili bilo gdje. Dobro? Hvala puno. Veliki pozdrav. Sretno. Ajde, lako noć. Ćao. Pozdrav. Hvala. Кире, ние бордерите да останеме попосле.